neku siulu solanasang. Salama sita musileh. Paranu sidu pakaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang latabasa siya latarangilan atu totemo. Dia lalamay pegdoran na rasulu pasala karua angka kasera saya lako 25. Apa dolo latabasa siya tarangi tu kadan na puang may kami tama sambayang. O puang rampo mo kani mamali la urangi kadan ni. Pagarri kanido may salaki o puang ang kisipato urangi tu na kada masemumi. Pinamasallo tumbuy kani ang kiistan ni batu borong na. Masamayang kani lansangan na po ang Yesus. Amin. Apa nakuha Petrus umpan ni? Masolang tudoy mo. Sola kalemo belan na musanga ma dindial lidoy tu pak kamasian na. Buang matua. Pasala karua angka 20 pak basanta at tututemo. Na dipakondi nakuha ma diraka dialli tu pak kamasena. Buang matua. Silu kaboro lansangan na buang Yesus Kristus. Yaitu tolino, batu ya ite kita perotolino, manobi bang manga sia untari mai temai mintu na maruak na, sia umpama sanang na pina, susina tanda manga, sia ia temai mintu na maruak na. Apa? Manasa kumua inang buda duka tutolino umpake salay tu agan susito na po unda ka saro buda diona eanan batu kasugiran ligi maonongan na ya temay to fanatik tangtongan marabang na pake sala tu may tanda memangan na po urung na baluk tu yan nato ana umpasayan ni kasugiran. Buda duka tu may to sugi ba tu to pa umpogaw ite may pak gauran ba atu sara marwa tongan dikua anna unamparan kapudi-pudian sia mintu tu napokadanna sia napogaw na nasang-nasang tau sing aku mua ya mo misa katonganan sia kameloan toh. Sulu solanasang tuh di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ulendui pak basanta to Timote, dinane umbasa kumua ia tu agan susito, dan duka anadadi lan Allah katuan na kombongan ti pamulan na jotondok Samaria. Yaitu Simon, misa to malute mak balik rupa, bak tu penyihir. Na akui mo sia na pudi mo buda tahu inde to jotondok ya tu. Lato mangura, lato matua. Apa ia tu kamakuasan na puang matua mandu melu sia ia mo katonganan tongan. Tumuk kubang na po ulelean. Batu na pak pangadaran Filipus. Umpo pembali buda tahu anda menturu lako puang Yesus Kristus. Ya tonna di pak kamasian tu pena masallo lako mintu atau sarani di otombok Samaria. Ya tu Simon pak balik rupa pak tu Simon penyihir. La morai duka undal itu pak kamase dia na pena masallo. Apa ia tu Rasul Petrus? Natungkanan male lako Samaria. La umpamarorongan ni sia umpa pangadaran itu pak kamasian dia na pena masallo lako to sarani di Samaria. Makara siya malesu tu pak pakilalan na Petrus lako Simon kumua. Ya tu kara kapua dio na pak kamasian na puang matua dio na pena masalo. Tayaan nala dipake unda kak saro. Siya kapudi-pudian. Suluk solanasang tu dikamasay lan puang Yesus Kristus. Lan ulolangan ni tu dio na katuan kapatongananta. Ditambay ki solanasang latontong mak tan pena. Sia tangata la umpama tangata keden ni dadi lan Allah katuan ta temai me pamasanang na sia me kamaingain na belan na ya tumintu pengkarangan siapa kamasian na pumatua la kita sia lino ya te madimbang na pogau pumatua ulendu bintu agan
lame kamangaina siatang me kamangaina, lame pamasanangna siatang la me pamasanangna susimisa agan batu tanga tolino. Ya moto nalan pa atunduan na puang penama salo tumangka di pak kamasian lako kita anta tontong pakaraya puang matua. Amin. Tama sambayan. O puang pamatan itu pinangki ke untilo kan itu dia na Buddha tanda memangan siap memang me pamasan nangina. Pamatoto itu kapatongan angki tontong bantang lan kapatonganan lako puang miso. Perangikan puang kirambukan imak kure sumana. Pebali itu pala kongki. Lansangan na puang Yesu ki mas tambayan. Amin. Rampoin deto tukaran na puang matua. Nabasa siya tarangilan at tututemo. Tonton manggi palaku kumata subscribe ite karan na puang. Siya tapak bagian ni lako minto siluta. Kure sumanga puang tontong umpas sakiti solanasan.